Comunidade muçulmana Síria Timor-Leste celebra o Idul Fitri barri unida atos hatun resinen ou cerimônia Hanamutuk e a embaixada Indonésia. Eid al-Fitri rasik significado especial no dia Fuan Fitri mahiu siliang Arabe nebe significado hakotu jejung kamarka jejung Ramadan nia rohan nebe dura fulang ida tomak ia sau ida ema musulmano sira labele halo jejung anesan forma celebração no agradecimento ba completação culto nebe halaona antes to celebração lorong Idul Fitri comunidade musulmano sira e mundo hahu ho jejung durante lorong tolu resintolu hodi hamo sira usisala nebe halona hafain jejung lorong tolu resintolu comunidade musulmano sira halibur hamutuk iha meskita o di halo reflexão. Hafoin solat karreza iha meskita musulmanu sira han hamutuk iha embaixada Indonésia o di festeja Idul Fitri no sira nebe doku si família seba hamutuk ko família no nebe celebra Idul Fitri tama celebração Idul Fitri laos date han hamutuk ko família mai be o insarreza hamutuk o di agradece ba maromak. Embaixador Indonésia Timor-Leste Octodorinus Manik Hateten comunidade musulmanu celebra lorong Idul Fitri ne hahu ho solat iha meskita hafoin ne kada família han hamutuk ko di festeja Idul Fitri. Jadi semuanya pulang kampung ini adalah bagian daripada kegiatan keagamaan yang kita lakukan dan untuk meningkatkan silaturahmi antar keluarga. Jadi di sini kita saling memaafkan satu sama lain karena kita percaya kalau kita bisa memaafkan itu luar biasa bagi kita untuk kebahagiaan kita. Comunidade musulmano sira selu kateten durante fulang ida sira hamutuk halo reflexão baha halo kotu nebe sira halo no iha Idul Fitri sirahan hamutuk ho família no vizinho sira ho di festeja lorong Idul Fitri. Ho família outro no vizinhos bahane outro amutuk orsekau mati bibida para outro hana mutuk orcida ao barro a unia família a unia parte a unia feriquan usi Indonésia ba embaixada Indonésia depois loraik fila uma outro amutuk celebra Idul Fitri. Lorong Idul Fitri ne saya nama kami ami ten hasai sakat anten fo fila balesir ne bemak laiha ami ten fo bamalo ne laiha koana laiha kosari dida kasai usi ne polsu fo de selu sakat par muhototo ema riku ema kiak moris hanesandet. Idul Fitri ne momento nebe nakono ho contenti no esperança katak cada família bele hametin relação dia ho ema hotu no ne bele cria dame no lori esperança banação no mundo. Equipa cobertura ZMN.